Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira igicamunsi cyiza, wobana natwe umunsi ku wundi ukadukurikira mu makuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu ku kandi. Tugarutse mu makuru yacu, ni inama 23 yamaze guhabwa urw'amenyo n'abaturage mu mujyi wa Goma, ubwo ngo yari irimo izirizihiza ngo isabukuru y'umwaka, bayivugiriza induru, ubundi ibikobwakobwa wagira ngo ni iby'abashumba, biba ari byo byishimo bayihereza, mu gihe yari izi yuko iri bwakirwe n'abaturage nk'umwami, ariko bongeye kuyereka yuko nta cyifuzo cyo kubana nayo bayifitiye, ndetse nta n'inzozi zo kuyinezererwa bafite. Ariko nanone hagati aho ngaho ikaba yahawe n'iminsi 10 na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iminsi 10 yatanzwe ko uno mujyi bamaze kurekuraho n'umujyi wa Bukavu, bitaba ibyo ngibyo bikaba hakoreshwa imbaraga z'umurengera. Ariko ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo, reka nkubwire yuko mama 23 ahubwo iyo minsi 10 irimo irayikoresha kugira ngo irebe yuko yakwisubiza ibindi bimwe mu bice yari yaramaze kurekura, birimo ibya Sange na Ruvungi. Ndagaruka ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yisanze ku mwanya wa 8 muri Afurika ku bihugu bikakaye kandi bifite igisirikare gihambaye muri uyu mwaka 2026, nk'uko raporo yagiye hanze yamaze kubigaragaza, aho yisanze ku mwanya wa 64 ku isi. Ariko umuturanyi wabo ari nawe badacana uwaka ntibwo yigeze agaragara kuri urwo rutonde. Ubwo ntuze kumbaza ngo warukoze yashingiye kuki. Ibi nabyo baraza kuvuga se ko Kongo yatanzemo ruswa kugira ngo u Rwanda rutagaragara kuri uru rutonde, ko ibintu byose bajya bashinja Kongo yuko ngitanga ruswa, ngirabitambika ibintu nk'ibindi. Nimuze kumbwira uko ahangaho bari bubisobanure. Ayo makuru rero ndetse n'ayandi ndayagarukaho ku buryo burambuye. Iyi foto mureba ahangaha ni ifoto y'abana b'Abanyarwanda bose Wazalendo yakunkumuriye muri Kongo. Inkuru umutwe w'iyi nkuru uravuga ati, ufite amagambo uvuga ngo ntabwo intambara ya Kongo ari komedi, Abanyarwanda bayigiyemo bazi yuko bagiye kuyifotoreza cyangwa ko harira firingi. Ati baribeshye, intambara iba ari umuriro, nta mikino ibihari. Hari ibice bimwe na bimwe hano mu burasirazuba bwa Kongo birimo birabura interineti bya hato na hato. Ibyo nazo turabigarukaho, turaza kumenya ngo niki kibyishize inyuma, ese nyirabayazana wabyo ni iyihe. Iyi ni inkubi nguhaye ikaze cyane aho uri kumwe natwe muri uyu mwanya wa none. Ni Kongo rero yisanze ku mwanya wa 8 mu bihugu bya Afurika, aho yaje iri kumwe n'ibihugu nka Afurika y'Epfo, Maroc, Nigeria, Angola, Misiri. Ibyo byose ni ibihugu byaje kuri uru rutonde rw'ibihugu bifite igisirikare gikakaye kandi kikwije. Ubwo hano kimwe mu bintu nabonye bagenderaho, barimo kugendera ku ngengo y'imari y'igisirikare. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bakagendera ku bikoresho. Icya gatatu bakagendera ku basirikare, ubwinshi bw'abasirikare igihugu kiba gifite. Rero mperuka u Rwanda narwo rwarajyaga ruza kuri uru rutonde rukajya rwigaragaza ngo nk'igihugu gikakaye cyane, ariko kuri uyu mwanya wa none ndabona rutigeze rubonekaho. Ntimuze kumbaza, banza rwaranyaye ku kayiko, wa mugani wa ya mvugo ya bubu, rukaba rwarabaye abavetera. Ibikoresho rero ni byinshi Kongo yarahashye kubera iyi ntambara. Iyi ntambara ya Kongo yatumye Félix Antoine Tshisekedi yibanda ku kintu cyitwa igisirikare ku rwego rwo hejuru, aho ubona yuko igisirikare kirimo kirakoreshwa mo ingengo y'imari itari ntoya. Ndetse hano hakaba harimo harakoreshwa abarimu ku bwinshi, barimo baratireninga abaturutse mu bihugu bikomeye birimo nka za Israel, izo za Amerika, barimo ibihugu biremereye nk'Ubushinwa bifite amazina aremereye nk'Uburusiya. Ibyo byose bikaba ari ibihugu birimo birifashishwa rero muri training kugira ngo igisirikare cya Kongo kibe igisirikare kiri bien organisé, gifite professionalism. Ngira ngo ejo bundi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yaje guteramo iryayo tafari mu buryo bwo kugira ngo Kongo bakomeze bayubake, bayigire igisirikare, igira igisirikare n'igihugu gikomeye kandi gifite ubwirinzi buhagije, dore yuko n'agafaranga baba bagafite. Abanyekongo ntabwo ari ako binginga, ntabwo ari nka bya bihugu biba ngombwa yuko bijya gushyiraho imisoro y'ibirenga n'iki no gusoresha n'itabi n'iki byose, no gusoresha avoka. Itabi ryo ndaribeshye n'ubundi risanzwe risora, ahubwo ngo bajye gusoresha avoka n'imineke biri ku gataro. Mvuye aha rero, reka nikomereze ninjira kuri ino foto. Iyi ni imwe mu mafoto yagarutsweho cyane, ndabona irimo iragarukwaho cyane aka kanya. Ni ifoto ubona iriho abana b'imigirigiri b'abasore, bose bakunkumurikiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
aho imiryango yabo yamaze kuba iri mu gahinda, aba bose bamaze guhinduka ifumbire, amaraso yabo yamenetse ku butaka bwa Kongo. Ese yamenekeye iki ko ndeba n'ibice byose barwaniraga gufata birangiye nta kintu na kimwe bagezeho n'ibyo bari bafite? Uyu mwanya wa none ibihugu by'ibihangange birimo Amerika nuko byamaze gutanga iminsi 10 buracyavaho umwe, iminsi imaze kuba 8. Uyu munsi wa none ugereranije iyi nkuru yatangiwe, iyi nkuru yatangiriye kuvugwa ko hatanzwe iminsi 10, hamaze kubaho iminsi 2, ubu hasigaye iminsi 8 kugira ngo M23 ibe yavuye mu bice byose yagenzuraga. Ariko ikinyuranyo cyabyo ni uko ahubwo muri iyi minsi yatangiye nayo propaganda zazo zo kongera kureba yuko yakwisubiza bimwe mu bice yarafashe birimo za Sange, za Ruvungi, aho yatangiye kohereza abasirikare, ibikoresho byinshi nabyo ikabirimo irabyohereza mu bice Kivu y'Amajyaruguru, muri za Rubero, za Butembo ndetse na za Mushaki. Rero ugasanga iyi minsi 10 ahubwo izaba iminsi y'ishiraniro, niyo minsi navuga ngo M23 igiye kugerageza amahirwe yayo ya nyuma buheruka, nka kwa kundi nabonye hari umwenda abakobwa bajya bambara ngo bananutse witwa ngo ni mahirwe ya nyuma. M23 rero nayo ndabona iyi minsi 10 ariyo mahirwe ya nyuma igiye kugerageza kugira ngo irebe ko hari icyo yageraho. Tuvuye aha, ubwo bari barimo barizihiza rero ngo celebration ngo y'umwaka, anniversaire ngo y'umwaka bafashe umujyi wa Goma, Colonel Nanga n'abambari be aho kugira ngo bahabwe impundu n'ibyishimo baje kuvugirizwa induru n'abakongomani, barababwira babereka yuko nta cyifuzo n'iki na kimwe cyo kubana nabo bafite, babereka yuko nta nzozi zo kwishimira gukorerwa nabo zihari. Ibyo bari biteze babona ikinyuranyo cyabyo, biba nka ya mpyisi bihehe yagiye kwiba ihene, bayivugiriza induru ikajya ivuzaga ngo barimo barayivugiriza impundu, mu gihe bayirukankana n'imihini n'ibishirira bati bancaniye amatara barimo baramurikira.